Abusuafo memoma kwaba eba pemampem TV so ajemfana braso se menemu edi ehyiamu na ye twetwe ensem bi daawere na ye dwedwe ensem bi a ekoso ewo mantiaseman omankronkron Ghana mu a chese yampenis pema sibra ebetim de oyeni abre omankronkron Ghana nkoka bia be menendeba na anu ada unte se ye wura na owo kumase no oka baako na eha bia ye media wo Bono na bia ye media abusuafo memoma kwaba eba pemampem TV so ajemfana braso se menemu edi ehyiamu na ye twetwe ensem bi daawere na ye dwedwe ensem bi a ekoso ewo mantiaseman omankronkron Ghana mu a chese yampenis pema sibra ebetim de oyeni abre omankronkron Ghana na yen pemampem yen pentemua tinsem no ekoso a ya na enya aboten ema ensem no kwa na esensane ebefam kakra ansa na yede yano atum na wei ena eye Bono region yede minister ekokire the House of Chiefs a ewo bon a yenim se ye papa ana ye nana eye osagefo osiade yo Dr. Fredua Ajimambadu edano na ono ene eye Sumamahene ena ya omutai epusu nunu ema yetene kankan ewo Bono region na ansa na no nana edi nsem etudwa na watutu eye omampani appointee a ode no abaho na wabefa na banwa said the regional minister no udika keka nsem bia na sada no na esan ye sitting ema the Bono regional House of Chiefs it drew a lot of dignities from all parts of the country witness B na ye komwa ye nana Ajimambadu say prior to that meeting no Asantehene Council eko asetena ema yewura opemso te kokoso te krawie ni braire nwoma so opemso edi tudwa se abunu enkuro bebre including chira tanoso ofuman obobo ya machese se kwa nsoko manje a lot of them se ni nyina netia na we na yewura Ajimambadu ka say obien ho including fear prene nkura hodo ewo sunwan nyina say obien ho betimi ama no so ana wapagya no akoye omanhene abra onfa no emma regional House of Chiefs so far as I say ono the president for Bono regional House of Chiefs ne die otumpu ntimi nya hwe ana otimi nya bibia emma ni nyeye abra ono ewo ho na mumenkotie ensem a otumfo edi tudwa Bien wo betumi akaso wo no enkyira na menya na hefa na wo kopagya no me na media yekohwe dia esiye ewumanhia enam so ema Dr. Ajimambadu anase the Supreme Court judge chese ono ena ebun regional House of Chief President no edi tudwa na yesen akomudi a ewo se yesiefo mutensemfo ba akomienu yesa bi efri Nana Ajimambadu osiade yo nensema odi tudwa ene amahuye aba the media no so nkoka bia be menendeba na anu ada unte se ye wura na owo kumase no oka baako na eha bia ye media wo Bono na bia ye media na anu ada joda na ye fiida joda ya be kwa setena oka asem koro na ayaya manipa hunu se sampa wo ha media ya enkyira ya media ni wo bia menye ya media obia ni wo betumi akaso wo no enkyira na menya na hefa na wo kopagya no me na media na wahu se Bono nyina wono da no na se bi ka bibi na enye nokra na wanka bi dia na ntimi ya oheni ya so yentimi ensi fia pregene se ye pagya no abra dumase enim se da bia number 1 for ne beka babatiase bantiase ya beda ne ye pagya fia pre na ndra Ajimambadu antoso mienu de ade a mi nsuro kura ne se ba bibi aka bibi na enya nokre we dumase a
So you must Sebi. Oyin pon a wotie akunya kesi wi so na obi wa no na wo ka asem we a ofe. Ade a me suro kura ne seba bibi aka bibi na nya nokore. Ma ote sabi John Dramani Mahama. Na ba jire. Ya wie nso ye wie ye. Eno mu na ye ka se Regional House of Chiefs city no esa na a draw amanfo free other parts of the country no na che se Prince and the chakwan ewo tichima yesen enim ni se ogoro no enso edi nsem bi atudwa etoto ayampia atubi mane amanfo pi na yehwe kwan a ofa so atubi emane yewura ne danso abiam na ochem se ono na ama boys no ate ase se odi nkamum na woni mpemfo no nyina akasa enti yekoba ne sen na eneyi yewura otumfo pem so eguso eto ayampia ede emane abonofo ewome ene ewoyen ense enti onte ne ho ase enti se ebase opemso ene asanteman eka bibi nko ade a se dia eye Dormaahene kaaye no ono Prince ene ne mrantie enso ebeba biyi ano yentie sema Prince ede tudwa ne bi Mesre ayi Dr. Abiam Nick me pese me kan asem wo ma nhunu wo ka kire se wo hyeye bo wo ne yewura Dormaahene kasa wo ne wose ade ye akumfia me otichima Dormaahene kasa wo ne kumase hene kwakudua akasa eba ne se an ne kwakudua wo to bombu yetie ni sei no na pem ye pese yehu eniema paako mienu yensa oman chichiriye no ye the different tribes, different group of people, different background ena echichire enti ena na ye nananom eka bebi se ye de ahoho ena echichire man obi a wonfiri krom na yenhwe Ghana ye echichire no obia efiri ni area obia dynamite na obia ye independent states obia dynamite ena ye nyina ye kwa apam je tumu eka bo mu se ye beye omantiaseman Ghana oman kronkron baako enti kane no na Ghana ye no Gold Coast sikampo ano anwea na Gold Coast ena twede ampon eyi puma kwan mu ena Ghana beye republic eho ena Ghana ye adwen say to unify the country no na ewo say yesesa Ghana edin na yekọ the ancient Sumanguru, the ancient Timbuktu, the ancient Ghana empire na yekofa edin Ghana na yede to ye so to unify us for a common purpose. If you say yen nananom ye wogidie se omutu fi the ancient Ghana empire omube form part of the Timbuktu empire Sumanguru chese omo anamu ebechichi omantiaseman Ghana na ebekaya Ghana for abakasem che se yen nananom efi the Mesopotamia, the Israel the Middle East ho baby and the buo marketema through the persecution ahodo any religion ahodo na persecute other religions, especially nananom tete adomankoma som no nananom ampese omebegyamu na nananom ka bibi say amamreho yento ntwene if say eno na ye the embodiment of our culture. The Ghanaian culture no the typical embodiment no eye yen traditions ahodo a ye hold on today na identify ye special in the continent of Africa. And any created that bond of unity, that bond of oneness, and my it stay together without any break or any hitch. Na Ghana for ya ni say ya yaji ye ho atum na mpani say ye do ye ho a yenji achinje nti ya ye baako epa ne sen na ene ahemfo ene ahensem ede yen kodichi mu ode yen ko oyenemu a yenhu ahensem ede yen ko oyenemu a yenhu panin emu panin akora emu panin emu akora enti ama obi bia esori a no atake obi a wabobra obi bia esori a no atake obi a owotumi ni animonyam ewo ahenie mu mpani ka bibi so one ma yonko entwa nkona unso untwedu. There is no need say ye drag a chieftaincy institution no down.
Now say a dragi a chieftaincy institution down, who is going to benefit from it? And what will be the identity of the Kenyan people? A chieftaincy institution, a traditional and customary religious institution, a traditional festivals, a hold any yahini yahensem, and on a makana in your foundation. Now, one thing I was a minor ishini is about ahinie. Bibi ketwa bi aye no phone ye create or time afoforo. Ye create or time afoforo. One day, one time, ye ni beba ya hoso. Na or time na wo ma amachese ye nya ne manana. Na se or time no nya busu wi a na oyeni ene beto manti as man Ghana. Ti mesi obi bia o Ghana ha. Obi bia o hwe me. E wo se uma ukura ofiri mu asem ehia ode. Na emum o ka no hwe kwan ya obefa so aka enkutia obi ananso. Ena there are certain factors we can't change it. There are so many facts about us in various community because obia nso ewo ni lineage a ofim. Enti obia wo baabi obo ntonko. Ena nananom ka bibi say baabi odwanpe ene di ni fufuo, odi ni fufuo ebo. Ndi e wo say edu baabi so amoma yeti bibi asese. Me ye Bono ni me se enne medwane Dagomba association ana Frafra association ana Dagaba association ana say me medwane ekuo bi a edi mpunto bebre me a I have every right to join. Nemo me kono nhihye ben ene wo. Me ko as with my family and I may ko as alone. Nananom play a lot of historical cards kama ye say nananom bi edi atukotena ko baabi ekochichire ho. Nananom bi echichi nkuru ahodo bebre in various communities. Nti emfa ho eni baabi a ye wo no se mo bekwe kai a last year mekobono techima Akwamuhene na odi nsem bi etudwa. Na edi nsem etudwa no o ma yete ase se impo abunfo no bi etu kwan ekọ eye Accra la. Nti se wokọ Accra ye won kanfo no bi a omoye abunfo a omoba mekobono last year e wotichima. The same ena nananom ahodo bi a ne omadi nkomo a omunso wo bunu nkuro ya ahodo so etimi di adanse se omo nananom bi ebo hweteye na ebinom krampo ekọ Asantehene na no mene nana baako edi nkomo nana Japan the second omamete ase se aduakafo ana aduanafo na omowo enkransa romankese no emu bi tutu bata emu bi akone akosem ti bebre enso kwachechi nkuro ahodo ewo baabi bebre emamete ase se empo tetrem a ewo Ashanti region no eye nkransanfo ya bi ene kotena ho a omukwachichi bia ye fe no nkransa tetrem. Eninti atukotena ene nkura ye chichire de na nka enye bone se wo hwe bibia uko Libya na yesi ye obabi a ye fe ho nkransa enam se nkransa fo dodo na eta iko Libya ena omakobo dompem ewo ho. Enti amanfo etimitu ekochichi nkuru ahodo a ye nananom in various community and various homes idi adanse ye ye nananom bi achichire nkuru ahodo pie. Se opa bodom okobodom a abusua a ye frɛ ne dade ase nana manko abuja jamfi ene na abusua dom ni nyina omunku ndwa sase na omun sase pa dom na nkasa ana asase yantam na nkasa ewo nkentampo Accra ne apesika saa side ho nyina nana manko abuja jamfi ono ena ye frɛ na asase wura ko nkentampo a obi anim no
Eni nti nipa etimi tu eko baabi eko prince ase eko don ase eprinya nsase echichi nkuru ahodo. And in Ghana, we have to get it right. No matter where we live and where we want to align ourselves with. See, the basics correct and right. Tem bia ebekun tokwa hunu. Tem bia ebeye woyo waya na yatete enuane ntem abusua ntem na oyeni abeto omankronkron omantiaseman Ghana so. Eba sanso a ye Ghana taxpayers money and ebefa the security apparatus na ye ko ene wohwe boko eni baby bebri a ensensem ekoso a ye di military ko ye bo omhoka ye bo police for hoka just to bring peace and order in those communities na ye ka omo mahwe omo ma omo kununum omo ajapade a to boko incident a ekoso na ebeye omoma na ebeye wasefem. We from other countries. We are not going to explain to you what is happening in various countries. No. But we are going to take you to incidents that see our mind Ghana mu. Amount for EU. Mesremo Ghana for uma yemfa kroye any NCA. Yenhwe so ko ekura ye friend chobodom. Ubonse from time to time na huye biaba na akoda na huye biaba na akoda na enso se wokokuro no ma wohu se omadi aware omawa aware omo ho awade nti bo se we abusua ebi wo ha we abusua ebi wo ha. When they meet on a normal day they go to work together omukọ afuom omofo ka baako omu ye bibia they do it together omukọ odwaman so a omudidwa the same place omuye bibia together se wura kunu ma edin se obohu se we so obi anka anche se we a one people but ye dey ahensem ni ahennie ene nokredi a eni ahennie ni ahensem mu atete oman mu asai oman mesre nananom se moman fa nokre eni nsiye eni ahennie na moman jai takra wodwam ekoso Mampem TV suna wohwe yen efreme agimfena so freme pema me giso ye de ene de no ana ye de sansemfu awi ebisi ha nemom ye twan ho aba na ye bekọ Kofi Adoma woni ne nsem no ye bekoso ene ye de sankom twetwe wi ebisi ha nemom enche abroso a ochena mobeti enka pemampem yeba abeche yadwen afako Kofi Adoma woni eye nani a tuduro kan no e wa bra na all take coverage e wo Doma Akwafi festival e wo Doma ene ho nsem ayideja ye nua Kofi Adoma ya me ensa wo yade nemom eso wote asese yenso ye media they pass it through the same thing, you go through the same places. Now we are bound and we are not immune against any kind of unforeseen circumstances. And indeed, yes, we don't yonko da no da. Nti yebeba abeka sansem no ebibi enza omeka se pemampem. Nsem yekoso ye yi ani yinua eho aka yenka ahwe. Yebeba na yebedi sa nsem no nkomo. And indeed, wa twani mu a enche pi. And amasipi, some jebre ehwe. Pia